Image Pogamiang Tabir Sumbo Ahamok the Krumzari, Housing Maroiba Pauda, Mayro Singdasana Konabaki Polam Singh Tokre. Donor Secretary Dr. Indrazit Singhana Ruchingba Tim Amana, More Subdivision Gimanunga Pakalaba Project Singing Sincray. Twinana, Ein Kindness Only Posing International Logi Matumi Natabak Lokalagane Haina Amit Sahana Haikre. Housing Popson Pizari. Samagra Siksa Abhiyan Manipur na Sinduna Mayro Singdasana Konabaki Polam Singh Topake Torama Mangasi Babu Parada Leba SISK Office the Paltokre. Taramatuda Education Minister T.S. Radesana Thuba Mitungland Oina Serbia Duna Pondokibada Lenga Kasina Anova Education Policy Ama Putona Bagetamak Drapta Volere Athubada Policy Asil Wishinduna Mayro Singe Larik Laishuda Sana Konabagi Joba Pambak Ama Hablagani. Masigi Sarukama Oina Lamda Masigi Mayro Singda Sana Konabaki Polam Singh Asi Yatopa Hovani Haksam Pavasina Athoibalani Nole Samati Lan Fana Lerabasu Haksam Patrabadi Unsida Kanavaleru Heki Minister Namakata Napondokibada Horakliba Mayro Singh Ayamba Larik Haktama Paduna Lekibadagi Mahi Shang Singda Chaning Laktaba Boring Surapa Oilei Haksam Paravati Wakansu Atuma Parakani Masigi Wakalon Asida Yumpam Oiduna Service Siksa Avian SHA Amadi Rashtriya Madhyamik Siksa Avian Ramsa Anina Pulaga Semkiba Samagra Siksa Asina Ahan Bakungtang Oina Mahiro Shingna Larik Laishu Tambada Sana Kunaba Asi Yamna Mathok Tai Kanduna Sana Kunabagi Pulam Singh Asi Kusinabani Ngasi Yantuliba Sana Kunabagi Pulam Singh Asina Mahiro Shingda Aduki Mate Kanaba Pibatanatana Mayro Singh Asibo creative Ohenba Masamu Pana Lehenba Namlagani Haiki. A good thing is I state a witness game, I witness a cover from a defense on I state use of I say when you play a game you learn. Other Masiki Adu Kalaka, Sihatulaka, Simon Baba Singh by say Yamna Baba, Mushane Kanjay Aduba, Mayamaso, Masi appeal to the delivery, Oza Singna, JDO Singna, 4 Singh maximum optimal utilize the video. Kero mo ko pai ka le me, mo no manu ka pai le me. Adu ka ring sin haundre. Adu to ban bi ko. United Industry Minister na Northeast ki manungda Manipur da hanba oina jewelry amade photo park sanaba ayaba pirakle haina Industry and IPR Minister Thongan Bisarjana Pondokre. Ngasi Kanchipur da leba BJP ke office da Moirang Kendra gi manuk channa leba kwakta Municipal Council gi Councillor Mari BJP de Sanglakpada Opagi Tharamamada Mahana Wakomasi Pungdokibane. Minister na Makata Arduna Manipur da BJP ge member Maseng Khwaidigi Yamba Party Oragani. Center da Paliba BJP Sarkar Asi Chahi Kun Hena Legadaba Sarkane Manipur da Ek is Polishina Bariki Praza Chada Humpurumdi Manipur Lambi Pauduna Satkigani. Housing Laiba BJP na Luchangba Sarkar Asina Prasagi Khanba Natana Masagi Ojana Bathabamata Volatri. Aikoi Masen Marata Unkanaraga Levaki Development Asobelakani Havisi, Aikoi Sukhangi, Mayor Karana Panghai Hajalaga Miam Lovigano. Housing BJP member Komnaba, Enronment Gate Pom Taringa Cherebasida Councillor Marina BJP de Sangapa Havisi, Apabakongtangamani. Ngasi Sangakiba member Singadudi Kwakta 1 number 1 Gate Councillor Azad Khan. Kwakta 1 number 3 ke Councillor Abdul Salam, Kwakta 1 number 6 ke Sarita Begum Amade Kwakta 1 number 7 ke Councillor Maibam Ibetombine, Masjid Natana Social Worker Abdul Salam Su Changapada Yauri. Sport University Sagane Hanatoramba YITV Lokonda Jewelry Park Sanaba April Pirakle Haiba Mapamasi Chayan Abalebasu Athuba Matamda Yanaba Puraklakadi Mega Food Park Sanana Bagidamata April Pirapagaloidana Lupa Crore Marpumato Sanction Taurakle. Hariba Food Park Asi Sarkage Oina Lopsinduna Yenaba Litana Ladiva YTB Lokonda Saragadi Sanabalamsu Department Ki Mamingda Pirakle Hariba Park Anishi Sabal Lurabade Tabapamdana Ladiva Muli Sinkea Tabapibangam Lagade. Entrepreneurs in Nasu Tabak Subada Chilok Thidana Sarkage Tabak Natrabasu Ishana
haiba simpham adu sijanaduna sandrok lambi oinbi haiki Barmadagi kai bihari me amam lai bese border ke ahadna bihar asa matam dam ko to anma adu ke mati expenditure se changa ka chale adu makoina adu ki manipur changa kan da bai ko changa kan da chat matam di mari expenses se one third mati ke changi adu masigi apre lai ba trai loi grabani arrangement chat ko haurabani lai praja puna mana apre thaga kham thoi makoi tapi di assignment mati mo na tori ko singche kai moi kari mo benefit am ka kinate Sri Ramadam jina Mesinbi dia kan Manipur ni ekonomi di Manipur ni kan pura makin jatuh pada kita muka sila masing-masing tangai kata Manipur ni amu wena ikut lagi kita jadi ni am welcome tawi Government of India ki makhada leidiba Ministry of Donor ki Secretary Dr. Indrajit Singhana luchingba timma manangasi Tengnopan District ke More Subdivision manungda leidiba tongan-tongamba Narkom amadi North Eastern Council na pakhaliba project ke Phibam Singh Hakthenana chatuna yang sengkhrei Ngasigi yang sing concert adu ahanba oina Imphal More lambi da leiba Sabom Khudeng Thavi village da More ke Assistant Deputy Commissioner M Raj Kumar SDO I Dinesh Kumar amadi village ke chief Pacho kom yauna tonga ba department singna harau tamna okay tungda Sabom Khudeng Thavi village da na komge makhada thadakiba project ya sigi phibam sing yang sanke Mahake Kongsada More College da Chatuna College ke Satra Singha Hakthenana Unaki Amadi College aduke campus manungda North Eastern Council na sige makhada paikaliba project ke sangat sagar page thabak Chathiriba Sars block ke building ke phibam yang sanke hariba building ase lesingani tara tereta sangat sagar pa hokibane amadi chaliba sahi lesingani tara mapana sige December thada loigadaba project ni Masida building adugi phibam sing kumang sobsina leram dabadagi donor secretary na kanba wahikya phongdolamke loinana donor ministry asigi secretary na project asigi charge puriba department singda building asigi phibam sing loishindana leiramba amadi quality maintain tawdabagi matangda wahang kaya ama hangbada phajana kumba ngamkidre amadi department asigi mari leinaba singda project asigi apunba senpham sing hangbada amana lupa crore mari 10 meter rom gine haike amana lupa crore tereta khare henbage project ni haina pakum manadana kumlakpada donor secretary na anga popokre masigi matangda chai asigi manungda project sing loishinba ngamdaba taragade project singe contractor bo suspend tawna bo wafam phawa phungduktuna chai thanglakre Tungda Kongsada dugi makhada tarakpada 132 by 33 kV power substation Tamorege ICP da changduna yengsinke loinana D Mono 5 village da Narkom amade NUCge makhada single chagaliba project ya amasu yengsinke Ngazige Kongsada duda Mrs. Mamta Sankar Economic Advisor M Donor Goy Sorab Enley Joint Secretary M Donor Goy Suman Singh Commissioner Planning Gom Dr. T.S. Monindro Singh, Director Planning GOM, Yamna Ade Operation 6 Sarigaki. Border Higher Secondary School Bosengi Matata Lebak Miam Galloina Nade Samna Akanba Kungzang Sang Selagani, Masigida Maxim Saduna Lady Hainangasi Manipur Press Club da Pangtopa, Kananeva Mipamda Warib Doctrine. The Samna Chindunangasi Manipur Press Club da Pangtopa Kananeva Mipamda. Desamgi General Secretary Sajal Oinana Pamising the Haike, Mamang Sahi Amadi Handak Sahi the Pangtokiba, Bosenna Loba exam ge result Hydropa Matabda, Miamna Pamdaba, Toning the Ba, Topam Sadana Topa Toksing Asagi Matanda, discussing the hour Ama Pangtokre. Asiguma Bosem the Tokleba, Tokdo, Watoksing Asinamaram Oilaga, Hodagliba, Mahiru Shinda Asoba victim Oidakli, Masina Punai Sigitungi Yumbirel, Oidakadaba, Mahiru Shinda, Ninganaba Paulakle. Loinana Bose Masi, Senza Tumza Tauraga, Rank, Sandok Shamsin Yaba, Mark, Hapto Hapsin Yaba, Oina Miamda, Udaklibasi, Udanaba Made, Manipurgi, Amatangai, the Bab Bosem, Kananabagitama, Desama Puntangasil of Kalapuni. Handak Sahi Amadi Mamang Sahida, Soikiba, Lankiba, Mayam, Adu, Yang Luraba Matung, Desamna, Handak Sahida candidate Oikiba, Mahirishing, Asige answer scripting, Asid Nona re-evaluation. Tau haiba demand tau tunala kibane adubo desamna tauriba demand asi ngasi pawba bosemna tasinadana makoina soi kibalang kiba mayam adu kopsinduna thamna bohonare
पुनमसी तौदनबा मदि मणिपुर गे अमत ngairaba bose masi kananabge damakta miyamna karamba khongjang samsingkadege habadu ngasigi mifam asida warep soidana lauragani warep adugi matungina manipur ge amata ngairaba bose kananabge damakta miyamna khongjang changsinaba semsaduna leire haina mana makata na phondoki kananaina ba mifam aduda warep ke manam suloki warep sing adudi hauki bachahi lisingani tarani panda bosemgi mathakta tigana bosemkiba inquiry committee ge report athuba matamda miyamta khanganba chaliba sahi lisingani taramapanda HHLC examination da mahiru kudimaki pakhumche kudima re-evaluation taunaba thabak paikhatpa HSLC examination thakiba mahiru singna mana phangliba mark singda pendaduna right to information tharapa kudima pakhum pigadabane mathake warep ahumase numit humnege manungda mari lenaba authority singna positive response piraktrabadi mathange numitagi makhal makha kayage khongjang sangsen bahaibishine Narol Sahitya Premi Samiti na Sinduna Writers Day gi thorom ngase Jan Manipur Dance Academy da palthokre thorom duda Consumer Affairs Put and the Public Distribution Minister Karam Samnath Mitunglen, Manipur State Kalai Academic Secretary Laurembam Bisorchina, Akanaba Mitunglen Amadin Naharun Sahitya Premi Samiti President L. Upendranath Romapo and Sarvyaki. Ngasigi Thorogi Manum Chana Naharun Sahitya Premi Samiti Linkhaki Bachahi Humpu Surapakaloinana Samiti Asina Putopa Wakal Haina Mington Balarigama Punki Masidanatana Kuraizam Nimai Charanda Writers of the Year Lifetime Achievement Awards Laphoki. Loinana Manipuri Sahitya Sangatnaba Honabada Samiti na Laura Pathodang Haibiki Matagda Wangangki. Tharongi Tuba Mitunglange Warol Piraduna Minister Karam Samna Haiki. Aikoigi Samas Taksi Kasi Director Samas Ain Kui. Nasi Aina Thoramama Lapsabakanda, Ku Lebatan, Kurmise. Masih nunggi wahanto, orang itu naruh semua ninggi. Atau mama tadi Allah taksi kasih, cakap nanti beran. Nasi di taksi kasih mangdara apa sama sekarang gelap kata dia hari luar bertanjam tuai. Miyamna swine flu nari haiduna mipai nagano laina ase hidak chaduna Pahanba ngamba laina ne loinana laina asigidamag hidang langthak matik chana leidi amadi laina asina naba lebra haina kumna yengsile haina ngase hal Director Dr. K. Razu Singana ngase Directorate of Health Service da pangthopa pomisanga unabada phongdokre mana hai haukiba July gi tang taramangada swine flu na nabadage Manipur dage nupa ama Guwahati da lekidre loinana lekidraba miu esigi imung manungha amade nangnaba miu singda layong ase lebra haina Kangdung naba mi kun nahum sing layang sili Hosek paubagi di makata na nabagi paulay 3 Hairi banupa sige layong July gitang tarahundoy da H1N1 na nari haiba khangalkibani loina na mahagi immune system ka hena sonkibana laikidabani haina mahangat pondoki Mana makata arduna hairiba lena ase nungsita yauduna Leiba may makal amanani loina na kanagumba immune system sonba amadi masage anaba leiba mida sanglagade kudong sadaba sink hena mayong lei maramasina hosek leiba pium asida miyamna mi painingai oide hairiba nupa ase masang ngamloktabadagi Imphal ge hospital amada yang laying lamlaga pagatpa ngamloktabadagi Guwahati da leiba hospital amada layengki loina na H1N1 na nari haiba khanglakibani Nasdaq Health Mission ge Makata District Health Society Thobal amasong District Family Welfare Bureau Thobal anina puna sinduna malangi mapam kya da pangthong bagum World Population Day 2019 ge Palantoram Thoban District ge oina ngasi sangayum multi-purpose community hall da pangthokre family planning fulfills the responsibility for preparing a healthy mother and a child haiba timda pangthokiba thoromaduda Sangayumpam Jilla Parishad ke member MD Hibzur Rahman ADM Thobal L Radhakanta District Health Society Thobal gi CMO Dr. N Zaintakumar amasung Sangayumpam Part 1 Gram Panchayat ke Pradhan MD Jakina President member sing oina sarvyaki thoromaduda mari lainana Paribar Bikas Mela amasung pangthoktuna family planning ge madanda Dakar
oiribasing adu miamda khanganki loinana World Population Day thaurangge sarukama oina district administrative thawalna sinduna Beti Bachao Beti Padhao ki matangda community awareness program also pangthoki Jiribam Municipal Council JMC Jiribamna Gujarat State ke Ahmedabad Chatuna Jiribam District Asibolunam Nana Lainana Bagi Pandamda Samsilaba Khongthang Ama Oina Peter West Bottle and a Pepper Belling Press Machine Ama JMC Jiribamna Lekre Hairi Hidamasigi Matanga Permission na JMC ke official amati chairperson ga unarubada MD Abdul Salam Councillor 1 number 7 na Phungdorpada source surveillance 2020 ke makada 100% door to door collection asigumba lu banamge thabak kansilappa asina damping site bottle amade paper singe amor akai masing hangalapa asida Kazitang ko oirabasu mateng oinaba haiduna Gujarat ke Ahmedabad chatuna mechileirubane machina si lobada transportation ge yaudana housing power ge oina 3,54,000 jankre haiki Housing Manipur da nung tadabana maram oiraga Manipur ge labok kaya kamduna leirwa sidage kharamakai kongaba Wangsing Tentha Assembly constituency ge MLA P Brozena water pump set mari piraktuna thobal project ge canon Ase Tingduna, Karimbi Kok, Nongdambe Turenda, Tagalaga, Karimbi Kok, Amadi Wangzing, Local da, Hoki Batank, Nipandage Hoduna Iseng PBA, Masagidamang, MLA P Brozenbu, Karimbi Kok, Lorupna, hiding a later at Tagapundorale. Kansipur Labor Catholic School Gay Hosek, Hangduna Labor Principal at the Tabiro, Haidunangase School, Sigi Mamada, Wakami Pampre. Wakami Pamaduda Sarubia Kiba Local Guardian Association Gazen and Secretary Naurem Zibit Medina Haki, Scholarship Principal Lieutenant School Jalai Mahiroi Uzasengso Principal Lieutenant Mana Mana Toningato with the gay Local Guardian Association Yem with the school as a Mo Marin Tana Udabudagi Bishop Hofstad School as a Principal Amatabiro Hibagaloinana Hana Layamba Principal Halakigani Maraksida Atopa Principal Taraktabani Hadaki. Haiba Principal Adu July ge Aroiba Chayolda Tharakani Habagaloinana, Tarakadaba, Lerabadi, Karatuna Tabirama Taxilamki, Aibachi, Piduna, Principal Taraklagani, Harabasu, Masi, Pawada, Tarakagi Mami Ude, Principal Taraktabasina Maramoiduna, Skulesi, Mo Maril Tadava Hesilagle, Maramaduna, Sony Thomas Hariba Hanalemba Principal Esi, Tuba Matamda Tabiratuna Skulesi, Mo Maril Tana Lehelu, Sony Thomas Hariba Principal School Bukuna Young Sinbagaloina Tabapasana Wamisangi, Maramaduna, Bishop House na Sony Thomas Catholic School, Kanchipoki Principal Ina, Tubamatanda Tabira Wahiki. CPI National Executive Member Dr. M. Nara Yanga Mio Marina Sabatim Ama Delegated Chatuna House Laiba Politican Crisis Amadi National Sponsor Welfare Scheme Kaya Lady Basi Nintina Implement Tildre Haibadu Prime Minister, Union Minister, Amadi CPI ge MP Singda Wakaluragani Haina, Ngasi CPI ge Office of Pomisanga Unaba Amada CPI ge Status Secretary L. Sotin Kumana Fondokre, Mana Makata Kibada Konsat Asida Citizenship Amendment Bill Chanavaya Roy, Manipur People's Bill Chananaba, President na Ayaba Pibinaba Tapsilogani, Amaramda, Handang National Food Security Ekimatanga, MLA Amadi Contractor ge Marakta Irang Tokiba, Ching Kejida, Lupa Ohum Peak Dabada Bazada Lupa Yang Hida Panganba, Indo Myanmar Border Pillar Number 81 Amade 82 gi issue ge matangda aduga Congress na palingeda 10% Hayamadage Hosina 20% Haina Kangaraba corruption na Thalabalinga Ase Lehendanaba Taxingane Haiki. Bharat Prime Minister da, Home Minister da, Loidana, Tongan political parties in the country pressure, Kayama people Loidana Citizenship Amendment Bill say. Janaba Sugayaro, I was saying, Sigi, and Morovish Cinnamon. The Institute of Chartered Accountants of India ICAI Makadaleba, Eastern India Resident Council EIRC Imphal continuing Professional Education CPE Study Chapter Ngase Class Grandida Manipur University Administrator Zanin Singh Rita IAS na Hangokre. The Imphal Chartered Accountants Fraternity na Sinduna Pangtopa Tharamaduda CA Rabikumar Patwa CA Ranjit Kumar Agrawal CA Kunjabi Singh Amadi CA Manmohan Kumar
Maheswari Shu Saruyaki Bakalunana Central Council Members Sing Amadi Resident Council Members Sing Su Saruyaki. National Highway 102 Paktok South Topaga Mari Lenana Electric Posting Puktokuna Mapam Hongdopagi Tabak Chatagadavana Hain Zulai ke tang Taranipan ge Ayuki Pung Mapandage Mari Pauba Kapsang Langkai area Amadi Sorada Electric May Pangloi Hana Manager Kapsang Subdivision Manipur State Power Distribution Limited ke Cherolamana Haidi. Hockey Bazulai ke tang Tarahumdoida ke NO ke NANA Nusi Haitana Hatopi Kraba UK Alef ke Second Lieutenant John Gangtege Matanda ke NAG T Step Pant Kukina July Taramari Tokiba Press Statement Atugi Matanda UK Alef na KNA John Gangtege Matakta Shiriba Maralado Arambani Haina from the Sigi Cherolamana Haidi. Serona Sinamakata Duna Lekidaba victim Oidiba John Gangtege Masatagi WY Drug Fangi Hadiba Adu UK Alefna Tigalubada More Police Station Ge ASIT Pongmin Lund Haukimna Saint Toba Season Memo Drug Ke Pambake Wapom Amatapande Haidi. Maramatuna Higher Authority na KNO KNA na media da Pidiba report asage matangda Kote Tingzin Binaba Appeal Tawrakli Loinana UK Alabna Matam Sobada Anti-Social Oidiba Drug Ke Tabak Tarum Sen Mutanaba Tabak Tawribani Morida Crime Ge Tawdo Kyada Hanzana Cheneriba KNO KNA Bo Government ke Marilenaba Authority na Tabal Lokatriba Karigino Haina Hangladuna Makoida Crime Sing Chatanaba License Period Haide Amadi Asuna Makatana Chataragadi UK Alefna Makoigi Matakta Front Asigi Oba Tabaksen Chataragani Maduda Tenarapasing Government Authorities and Data Oigadamni Haidi. Lebabasigi Mapamada Ain Kaina Changsilapasing Gamina Masa Kangdulaga International Logi Matungina Lokapam Topa Taba Local Kadari Wabamase Raza Sabada Samazwadi Party Gate Javeta Alikana Hanglapa Wangi Pakum Oina Union Home Minister Amit Sana Kibane National Register of Citizens NRC Asi Ate State Sindesu Chanagatra Haina Javeta Alikana Hankibane Housing Supreme Court ke Meng Makada Asamda Yamna Chechina NRC Yangsile Amati July Kunsha Matwida Araban Mitharibane Minister Amit Sana Raza Sabada Haikibada Jabiki Wahangadu Yamna Pasavo Wahangne NRC Asi Assam Accord ke Sarukamane Masai BJP ge election manifesto de yawone Lebakasida Ain Kaina Sangsalapaseng International Logi Matungina Lebakasida ge Namdana Halankigani Asamda NRC ge deadline July ge Tang Kunshamatwida Supreme Court na Piriba Asi Matam Sangdo Hanbinaba MOS for Home Appeals Nitanant Raina Haikre Mioila Kumanga Romna Matam Sangdo Hanbio Haina Tharapa petition Gamena Pangle Haike NRC ge Tabak Thorom Singh Chumna Chathabangamnaba Supreme Court na Piriba deadline ge Matam Sangdo Hanaba President Ramnath Kovind Dimantokhe Asengba Miyam Amagi Mingde Yahundraga Aranba Sengdaba Miyoi Kiagi Mingde NRC da Yauri Haide Minister Raina Makatana Haike Rohingya Muslim Singh India da Kayam Yamna Labaki Haiba Kangbangamdre Makoi Kharadi Bangladesh da Halenkre Haike Asengba Masing Yamna Tuna Kanglagani Haide Terror Mastermind Hafiz Said Police na Pakistan da Pare Lisangani Nipan da Thokiba Mumbai Terror Attack Mastermind Said ne Mapu Punjab Police ke Counter Terrorism Department na Pabani Haide Punjab Province ke Tonga Mambabang Kya da Terror Fencing Tobani Haide Saina Gujarat Wala deki Lahore Tamna Lapaki Lambida Pakibade Haide US Department of Treasury Nadia Said po International Global Terrorist ne Haikrabani Howzig Arabada Maruiba Pau Amona Pizari Mayri Singdasana Konabaki Polam Singh Yantokre Donor Secretary Dr. Indrazit Singhana Luchingba Tim Amana More Subdivision Gimanunga Pakalaba Project Singing Sincray Doinana Ain Kaina Sanglakpa Singh International Logi Matungina Tabak Lokalabane Haina Amit Sahana Haikre Imes Paldam Asigidi Matang Sedaloisere Min Tabiri Besumba Mukana Kramzari